SDPO Pu Joseph Lalremmawia chuan Kolasib khawpui chhungah duty lohna hmuna two-wheeler khalhtuten helmet an khum lo ṭhin chu Pvt.Ltd soi Nikum sang ni somni pathum chung khan Kolasib khawchhung veng hrang-hrang mitthi zani somsari parukan oma hmeichhia aiin mipa an tam filawr zawk le Chief Minister Lalduhoma chuan ni za chhunga THAWH kan ruah man tam tak kan ti hlawtling to ati Ṭhin chebei ule hrang-ah kania CHANCHIN THAR lo ngai thlak chhun zumang SDPO Pu Joseph Lalremmawia chuan Kolasib khawpui chhungah duty lohna hmuna two-wheeler khalhtuten helmet an khum lo ṭhin chu Pvt.Ltd soya lirthei khalhtute himna tur le dan omsa ni awangin lirthei khalhtuten dan zom ṭhin se adu thu soi rules om to chuan zom mei hi a tha ani ati SDPO hian kumthar pualin Kolasib district MGA te chu a office a lenga somin thingpuia inpuia he huna hian chanchin bumi te zona changin thlaliam ta December sang ni somni pathum khan lirthei dan bochia mi zathum paruk zet manin heng mi thei poisa choitling khom hi chengnoi thum sing ni le sang ni atling te soi Christmas le kumthar wak ve chunga ringot po khan lirthei dan bochia za somsari an mana dan bochia te poisa choitling khom hi chengnoi ni singthum le sang khat zanga atling bokani SDPO chuan lirthei dan bochia zinga two-wheeler khaltu an tam zual ti asoya khawpui chung hmun lun lai helmet khum lo lirthei khalpo hmutur an tam ni in asoi no tolerance kan man chu inshil dara ma se atuk loka dan kan zom lo le mechin kan himna tur zawk ani awangin helmet khum te hi kan ngai poimo angaya an ma ni veng reng torin thoktu te kanin dei le si lo ti in two-wheeler nei tu te chu dan zom chunga khalthin TURA adu thu asoi heti rol hian Christmas le kumthar wak ve chungin Kolasib district a poi khoina athleng tamlo ero loma mati thu soya police record alan danin case nga ber Kolasib police station chuan hemi chung hian case ruk chau registerin heng zing azave chu ruk kai hnoi ni a NDNPS case pakhat an register bok variant police station point case li nein konpui police station chuan case khat chau an neya Bairabi police station a case zialu omlo thung poi khoina shimshim hi Nikum sang ni somni pathum chung khan Kolasib district a case zali sompanga register ani thunga heng zinga case za somriat pali chu IPC bochhian ni in hemi hnuaia case tamber chu ruk le akai hnoia ni ruk case hi za somthum panga zeta oma case lian tham zawk meichhian mipat kai hnoi pongswal telin case nga anneya twal tha thu boile twal tha tumna pakhat ve omin lirthei chi swala case sompanga an nei bok hengba ka hian sarkar na thokut thlakte midang kut thlakte thunei tu te kuta om tlan bo te chu case dang lam deu an ni local and special law hnuaia case zani somthum pakhat an neya ruilau kai hnoi NDNPS act le zu kai hnoi MLP hnuaia case sompasari ve an neya heiba ka hian no pangchunga mi patmei chiat na man pokso hnuaia case som an neya no pangkum tinglo poi khoi case khat an nei bok he huna hian Kolasib district MGA president pu Andrew Vialawa havin member thanhem tak an tela dan le thopek chungchang le lirthei tlan dan chungchang khutlang ta na thazok tur nia an chiat te an soi ho ngalani Nikum sang ni somni pathum chung khan Kolasib khawchhung veng hrang-hrang mitthi zani somsari paruk an oma hmeichhia aiin mipa an tam filawr zawk le heti la hian thina thlentu zinga ṭhin thelo internal bleeding le zu kai hnoi atam hle boka Kolasib khawchhung veng som pathum kwangpui lam veng thar new diakon veng lai college veng project veng lai is electric veng tupui mar veng saidan le Twitter veng branch wai me try to te kan palai na biak na adia kon chu veng malbi ka mithi nei tamber ni in Nikum sang ni somni pathum chung khan mithi somnga anneya heng zinga mi somthum chu mi pale adang somni chu hmeichhia ani saidan chuan mithi paruk chau nei in mithi omtlem na ber veng ni ma se mithi an nei zong te hi mi pa vek an ni thung Kolasib khawchhung veng dang reng ti kon new builum gosen veng ba ka thingdol lam hi biak po the ni lo wangin report don ani lawa veng shang wai me branch 10 an chin chha danin thina thlen tu tamber hi ṭhin thalo internal bleeding le zu kai hnoi ani Nikum chung khan heng kai hnoi wanga thi hi mi somnga police zetan omani mithi zongzong atanga chutin a thi puito mi za a sompakwa point panga atling pha kani hengba ka hen cancer wanga thi somthum pali omin thoha wanga thi somni paruk le lunglam kai hnoi hrang lung phuchol heart attack le lung thalawa wanga thi somni panian oma kal thalo le che chwalna accident awanga thi enge mozat an omba ka nadna thi puizinga in kai chon theilo wanga thi na thleng atam hle ani vengtina mi pathi an tam zawk veka mithi za somret pare chu
mipa ni in mithi zongzong atanga za asomruk pariat point pakhat an tling ani midang somriat pariat za somthum pakhat point pariat chau hmeichhia thian oma mithi te kum chorwal hi kum somnga pani le thlakwa velani veng sang jinga electric veng a cheng te thi kum chorwal kum somruk panga le thlakhatani a sang bera kwang puila mero kum somli pasare chu mithi te kum chorwal ni in a hniam ber thong ni kum chunga mithi jinga kum som ko chin le a chung lammi parukan oma lamzui ne lau thi jinga no pang ber chu thalimi ani ve bokani Nikum lamkhan Krishi Vegan Kendra Kolasib ramchunga in hmunche tuma malak na omto chu Kolasib borsap Pu Joseph sanga chuan stay order siama tuma kutlak lo turin ashatir hemi chungchanga thu chwa siama borsap chuan rampek chungchanga hian under secretary General Administration Department nena Revenue Department in hmun pek dan tur ngai to TURA lekha athon chu thunei tu telama changa phalna hmu alani lo baka senior scientist and head KVK Kolasib nena changa complaint dong ni in atar lang bokani Chief Minister Lalduhoma chuan ni za chhunga thaw TURA kan ro man tam tak kan ti hlotling to ati voin thaw chan ni chawma dar som pakhat kan ZPM chuan party office a kum sang ni somni pali atan party office hon na le chung in khom hunan manga Chief Minister Lalduhoma le Home Minister Puke sabdanga THAWH an soya party leader le Chief Minister ni bok Lalduhoma chuan ni za chunga thaw TURA kan duan tam tak kan ti hlotling to a adang po ti hlotling turin theitopin hma kan lamek zelani ati opposition party te hi chawna thiang hlima chaw kan du'a kumnga aral le huna ZPM le thaltur khopin in buat sairo se tu na tang chuan eng party ma in an kalphung lui angkha chuan min hne to lawang ati Chief Minister Lalduhoma chuan Myanmar atanga ral tlan local te chinchiana biometric identification hi sarkar ma sa malak na kal zel kan chhun zom mei tur ani a Fimphur zoka kalkan to mathamong taka kan omho na tur Rahman na Union Home Minister atangin assurance kan dongani ramdang mi kan rama ILP manga lawlu te kan ve ma Mizoram a heng mi te chinchana tur fel file le changkang zawk siam theian oma malak to mani Union Minister Road Transport Nitin Gadkari hne kum khawthun min petur le kum khawchhunga kan thaw thei min fia turin kan dila na chaktaka kan thaw thei na turin Aizawl Eastern bypass road sarkar masani lo boy pui to malak ngal ani na turin sanction kan nei to ani nakal lai lo thei lo chhunzom ngai oma cancel ngai ero inge mozat omin heng sum chuang bang he barul nan kan mangdon ani ati Sairang le selling in car bypass road NHIDCL na khoitori engineering procurement le construction EPC system man ani dona hetiang hi Mizoram ma saber tur ani hian meithe he kong hi double lane ani dona bongkon brigade changa marlam sheta le kan veranga tuirial pothla in selling thlenma Paibok kona National Highway number 6 sapo ang he kong hi kilometer somthum pali ani dona kong pangai aiin kilometer somni pani in nai zokang leiver tunnel tur bi ki poisa min release theiri lawa ma se kan dil hnuah road transport and highway minister Nitin Gadkari chuan leiver na tur bi liaw liawatan chengve bel che sangkhat zathum som pathum min ramti saka he na hi chaktaka hen na hi achak thei angbera thokan tum don ani Delhi akan thil dil tura jin kan nilawa in mel shed na thale tho ho na tha kan nei theina tura kal mai kan ni thali a prime minister motorin jin le ka tuma azing thei angbera in motorin kan in thla ani kan thalai ti tan kong in hongdona engpol nge ti le eng party nge ti lam kan soidon law heram siam thatur hian kan sawain kan lengveka na kan thuklang don ani entrepreneur zongzong ten company rin tlak khawpui tur zong ula kan lo pui don chewani khovel hi kan daidar ahun ve to a khovel huap thil kan ton ahun to ani atibok Lalduhoma chuan ni za chhunga kan thaw tura kan duan tam tak kan ti hlotling to a theitopin hma kan lamek zelani ati officer pension to sarkar atanga ham thadna la kan omti kan sia a chung mi te chu reilo te chunga in chingfel turin warning kan pe a he hi kan warning top na ani to ang mi puite chia klingkhom aman lo na tura hmang anom chuan corruption ani a endik tu le en thlatu kan ruat to a engkim chiang takin kan rezel to don ani Assembly bial som pathuma du thlanna le zalen mang theilo an lo om hi poi kan ti a adang bial som ni pasari te ruala ke an pen ve theina turin kan dom kang ve zel dona kan thlau thladon chuang lo opposition party te chawna thiang hima chaw kan du a kumnga aral le huna ZPM le thaltur khapin in buat sairo se tuna tang chuan eng party main an kalphung lui angka chuan min hne to lawang atibok puke sabdanga home minister chuan Mizoram dan bo chhadna chi reng shem tumin home department atangin chanla
hmuna kan tum dona Mizoram smuggling na salutok he thakhat chhungah ti rem kan tum bok checkgate hrang dan bo chha na tamlutok civil miti aya THAWH dan bo chha na tamlutok he theitop in ti rem kan tum dona pon lam aya mani a chung lama chin fel ngai tama chu tiang tur chon THAWH anin huama mi puile tlom ngai pole kaushan thlengin tho hopuya kan so mani entitlement chung changa home department in department dang enton tur siam kan tuma theitop le diktaka kan tho theinan mi puiten min lau thla fa lok te uti in kan ngen cheuni ati voina party office hon in khom mi pula lian so ta president chona kai shwaya reverend lal chungnonga mission veng chon hun sera manga MLA ting tharte zaunu le GAD tangin lompui na thilpe khlan ani bokani Chief Minister Lalduhoma chuan sarkar lai puin India le Myanmar in karam rihung tura ruaman na asiam chu an thul arin thua soye Chief Minister hian nimin tlai khan tun hnaya New Delhi le Kolkata atlo tuma malak na soyin MNF Ministry masaid Myanmar nen ramri hung tura alo rota wang khan nge ni ramri hi hung turin sarkar lai pui chuan ruaman na asiama ma se ramri hi barlui ramri ani ti in kan pom lo thu kan soya ramri hung hi inti tura ni lau inti lui chuan barlui ramri hi in pom ti na ani ang kan ti min pom pui viau ni in langa chu wangin ramri hung tura ruaman an siam hi an thul karing ani ati Ratlan te chin chiana to ruaman chu India policy ani awangin keini chau olbi kha rem lauti soin he thil hiral tlante thon ho tumna lamani lawa antan lau thon tur omlo tunaral tlante hi anram aral moana hon ngam ani ma chuan kan hon tir don lawani ati Chief Minister chuan Union Road Transport and Highway Minister nena NHIDCL in ram environment ati chiat dan thlenti soin tunanga kan tal hi kan sarkar chuan kan rem ti don lawani ati mau chung chang soibokin mau shiak sorna din tumin ma kan lameka kan rama mau zinga za pali hi mami district a omani heta hian bultan kan tuma bairabi a ram kan hwal to a kan mau te hi ani ang anga man tangkai dan kan dab don ani ati bok Chief Minister John Central Sarkar how to nena engma deal ala nei lo tho soya Prime Minister nena po engma ka deal law February sangni somni palia Delhi a kakalle anga chomi hona chuan thil enge mozat ka deal don thu ka shil thung ati Lalduhoma chuan Central Sarkar an deal tur te chu project te an duanga akalle huna tam thei ang hai chu an tum tur thu asoyene Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari chuan in rinizan khan social media kaltlangin sum sanction ani thu hi apuanga leiver tori achianga pani siam torani heiba ka National Highway number 6 le sairang le phaibok kong kilometer ni le meter khat siam na tur atelbok na tho tur zongsong hi kilometer li le meter somruk ani dona hei hi Aizawl district a package pani na hnuaya mi torani he na hi Aizawl khawpui chep lutuk ti ze omna atana ruah manani a lir thei veiwak tot lutuk ti nep na tur le khawpui chhunga lir thei le mi pui himna atana ruah manani bok na hi tho zo ani hnuwa chuan lir thei in no tot lutuk awanga rei tak tak din om to lavin khawpui to da wanga har sanna po azia ompha be sei ani a sairang le phaibok in karpo kilometer somni pani vel ti toyin helai kong tlan chung po hidar kar khatle achan ve in atoi to don ani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e